So guys, panibagong video Overview na po button. tayong gagawin ngayon. Home. So, yung panibagong gagawin natin ngayon guys ay kung nagaganito yung cellphone nyo. Yan, nakikita nyo. Yan. Meron siya. Naka-open kasi yung talkback niya. So, paano ito i-off? So, syempre dapat ganito. Pumunta kayo sa setting, double tap nyo lang. Pindutin nyo. Tapos, Settings. yan. Music is settings. Ayan guys, meron nagsasalita. So, syempre dito sa more settings, pindutin nyo po More yan. settings, Tapos, inlet. pindutin nyo ulit. Pindutin nyo ulit. More settings. Ayan. More Tapos settings. guys, More meron kayong settings. makikita Double tap to activate. accessibility. So, syempre, tap nyo lang yan. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na at click mo na din ang notification bell para ma-update ka sa ating bagong video. So, syempre guys, pindutin nyo lang yan. Tapos, Accessibility. itong talkback. Talkback. Pindutin nyo. Tapos, Talkback. dito, Talkback. i-off nyo lang siya Enlist guys. 4 items. Yan. Talkback. Enlist 4 items. So, Alert, ipindutin stop, nyo lang talkback. po yung okay. Okay. Talkback Yan. off. Wala na siya guys, oh. Oh. So, ayun guys, nakita nyo naman. Nakita nyo, wala na. So, ayun guys, kung meron kayong natutunan, syempre, like, subscribe, and click the notification bell para ma-update ka sa ating panibagong videos.